Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр, Базар Аланы каналына каттабыңыздар. Бүгүн 4 февраль 2024 жыл Чүй облусу Сокулук району, Сокулук мал базары достор. Эртең менен саат где-то 8ден өтүп калды. Күн суук, күн чыга элек ошо. Сокулук мал базарында биринчи видеодо жем чөптөр тартып көргөзөйүк достор. Сиздер видеону алса только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Biz modan başladık. Assalamu alaikum şef Panaş. Assalamu alaikum. Tak bu cügörege ena kança bu yani? 18 so'm. 18 so'm. Jemge ekan ha bular? Tak bu aralaşçı. Aralaş 22'den. Aralaş 22. Arpa buğday cügörü. Arpa 20'dan. Arpa 20'dan. Mesne arpa. Tartılganı 21'den. Tartılgan 21'den ha? Problemda. Tak bu urukov ne? Yok bu da olsun öyle ikon sinas bir değil. Bir değil. 18'den. Tak buğdayçı. Buğday 22. Buğday 22. A tuz. 13 so'mdan. Kilogram 13 so'm. Ufaklar var. Ufak kança? 400 müşavir. 400 kilogram 17 so'm bo'lib qoldi. 25 kilogram. 25 kilogram. Dostlar kommentarda qoldirasizlar. Kim qayaqdan көріп o'tadi, anan sizlarda qanchadan bo'lib qoldi jemler. Oy fikirlerdi. Bazar yemele başlandı. Ha? Bazar ağlamı. 12.500. 12.500. 12.500. Kança resmi? 13 lira atasın. 500 lirası oldu. 500 lirası oldu deyik. Size kança arpa var ki? Arpa o. 19 so'm ha? Cügörüç? 18. Alpak? 420 so'mmuş o. Assalamu alaikum. Tak, maka bunday formalar kelib turibdi. Formalar ya. 3000. Shum bilan. Даже. Bunday forma buna. Litsomiz sartilgan jo'q shu. Bunday forma 3000 den ekan. Bular mesli pashiftar mı shunda? Komplekt. Oshunday o'ta julu. Men da kiygan. Yaqtan barıp çöptör tartib ko'rdim dostlar. Size только лайк basıp qo'llaysizlar. Reklamalik xizmatning nomeri 777 84 96 48. Qancha oldu? Jeyim olib keldingizlar. Qancha? 8700. Erkek urg'achi? Urg'achi qo'zi. Bir yaş bo'lib qolgan. 8700 ga sotildi. Şef qanchadan ekan bular? 49'dan ekan. Qo'zi qo'chqorlar qo'y, urg'achi. 49'dan. Qo'zilar, to'qtilar. Urg'achi qolgani erkek. Dostlar, videoda qata kelchiliklar olsa kommentarda yozib, oldin ala kechirim so'raymiz. Biz anda başladık mı? Gün soğuk çüydü gün. Kar yer yelek onda gırt bastırıyoruz. Tak geçkilerdi. Nubiyski eski Nobel'in sırağan eken hareket kılazımızı kolbasak. Ya kimdeki? Kozlar bir yakta tırardık. Kozuk koçkarlar. Benim de koklarım. Daha sırayız. Şef kancadan koylar? 18. 18. Kanca tişler var? 2 tiş. 2 tişler ha. O koylar mı kozu mu? Bunda olsun. Bula 18'den. Abi boz. Boz koylar ha? Boz koylar. Boz koylar 18'den. Sura otağız. Kaçımız? Sura otağız deydi. Boz koylar. Kiyde kımbat mı? Kölde kımbat mı? Callatta. Kaçım beliydi. Beliydi baş görünmedi. Tak o koy. Egiz tuydu. Baykuş iş kaptırma ki. Algan bu. Nakta soda otalım. Kancadan eken bu? Kancadan şef?
Ondan benim. Ondan. Urgaç erkek? Emme de şirk. Yeriktер. Тоқты дегенде. Сахнақта ешкілер. Ya Nubiyski var mı yok mu? Nubiyski. Жақта жоқ, ha? А бұл Романовский. Романовский не қылдырады арасында? Романовский. Байқұш мына. Романовский қойдың. Бұл түркімді нешке олау, ha? Бұл қозы ғой дейм, ha? Тоже. Ошоның үшін екен, мен манжам менен бірдей екен. Бұл қанша? 9. 9 000. А улақтаршы ма улақ? 4 500. 4,5'dan. 4,5. Pazar 15'ke makul olup jatasın anda 18. 18 yok. Pazar değil mi? Tanımak şekilde bak. Yok men de kalmışım 4 boy. Keçede. Tak. Bu kozlu koylar kançadan? 20'dan. Kaçınız? Kozlu koylar 20'dan. Так. Çöptürkler. Beklemeyin, yol provka. Yol. Provka. Vayka bular kança oldu? 16'dan. Aldınız ha? Yerikler. Etkeyken de? Etke. 16 bin lira. Aldım tur yerikler. Çok. Tak. Beklemeyin, yolda öyle bozar oladı şunlar. Besplatna деген чек жоқты. Чек албайсың. Мына қозылар. Сода болады шу жаш қозылар. Қаншаңызға атасыздар? 12, 11. Қанша айлықтар? 3 айлық, 4 айлық. 11'den. Mına yemiş silosa keldik. Бұл жағы çöp bazar mı? 650 deydi. Assalamu alaikum. Şef bu silosa? 650 son mu bir bayaq? Danı 60-74 kg çen çal. 74 kg biri var o selый. Danı meni. Ошол 650 ге. 650 сом bir упаковкасын bir кет. Опа. 650. Bir 6 tüktün nemesini oynayıp da. Çöktün boğaz düşet emi. 6 tüktün ушундай бригадный болуп коет. Шундай болот конкурент. Жүгөрүндөн да бул туурабы? 650 сом. Улан алып кете. Şef номер калтырып кетиңиз. Номер. Табоойда өзүң жүрсүң. Мен иштеп киммен барганда бар. 706 55 35. Жакшы мына. Мага чаласыздар достор мына. 650 сом дейт. 60 килограммдан жогору. Капарова, ассаламу алейкум. Так. Çöp kançaga şef? 450 сом BD mi? Так, bu samança. Ушул номерге çalasızlar. Saman. 250 сом. Bu arpa da. Arpa saman. Teskey. Vayke у вас почем? 420. BDP 420 сом. Ол жерде жап-жасыл тұрады ғой. Қаншаға шеф? 450. 450 сом дейді. Бұл ертең мененке айтылыш бағасы бұл. Мош түшет конкуренттер барды. Ол жақсы саман екен. Кеу аралап. Табиғи çöp жоқ. Жүгөрүн бакалдары жоқ. Қанша атат бака? 420. А, бұл çöpчü? Бұл да 420. Тоудың çöpü 420 екен бұл да.
Жақсы, шундай бағалар. Достар, видеоны аяқтаймыз енді. Лайкты басып қолдайсыздар. Так, бұл жерде селос емес, не бұл? Шыл нөмерге çalасыздар. Селосқа да оқшау, жүгерінің майдаланған bir demesi gerek. Alındı? Geldi. Kanca geldi? Bu bay gelecek 60. 60 şimdi esir. Uzakta bir iki alıngan taş koyup sürüp alsa. Негізі емі келеді базарға сілер. Емі кері өтеді. Қанша алды? 110 мың. Сұлой. Туйында тұр боғыз екен. 110 мың. Базарға емі керебесін. 110 мың. Базар неш. O satıldı, alındı, qanday? Kimdiki ekan? Sizlardiki ekan? Ar jaqtarda nima bor ekan? Necha qancha so'raysiz bora? Optom alam desem 31,5'dan berem. Erkek urg'ochlar? Erkek. Qancha oyliqlar? 3-4 aylık. 3-4 aylık erkek turpaklar 31,5'dan berem deydi optomga deydi. Sert bas. Boğaz ekan. Alsam 100'ge verem deydi. O uyda boğaz ekan. To'ytma. Uzoqlar 20 ming deydi. Qancha et? 14. Videoni аяқтаймыз.